ATV oma 3. saatega. Mina olen Liis. Ja mina olen Joosep. Tänases saates saame teada, mida ei tohiks teha koolitunnis. Tutvume uute õpilastüüpidega ja saate lõpus avalikustame taas mõned salatused Kärdla kooli siseelust. Lapsevanemad ja õpetajad tunnevad muret, et lapsed unustavad aeg-ajalt, mida sobib tunnis teha ja mida mitte. Kuna 8 ATV on üldhariv kultuuri- ja meelelahutusprogramm, siis oleme ulatamas oma abikätt ja pakume välja 5 tegevust, mis kohe kindlasti ei sobi koolitundi. It doesn't matter what you had for lunch. Just eat it, eat it, eat it, eat it. Eat it, eat it, eat it, eat it. I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lau. And then we'll do it style so we can both watch X-Files. Do it, man. Jaa. Nüüd oled siis musi, jah? Kus sa eile olid? Kuuled või?
kus sa eile olid? Mis sõbra? Mingi tüdruk või? Sul on minu jaoks enam üldse aega ei ole. Kuule, mida ma nagu arvama peaksin? Ei, muidugi mitte. Aga ma olen juba su peale närvis. Päris palju. Kuule, mitu korda sa meid üle lasknud oled juba? Ja kes see teine oli? Ja, point! Ma armastan, miks sina mind ei armasta? Ma ei taha sinna kunagi näha! Kellega ta mind üle lasi? Kas vaata paremale? Täna jätkame rubriigiga, kus tutvustame erinevaid õpilastüüpe, et aidata paremini mõista õpilaste erivajadusi. Siin on tänased õpilastüübid. Siin on tänased õpilastüübid.
Stop telling people how to run your business. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my brother. 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 It's my life. Do you understand? I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. You it's my all life. back. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I do them no more. Things I say them no more. Change is coming once in life. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life, my brother. It's my life. seedeerundite seedmine. Oma elutegevuseks vajavad rakud pidevat toitu. Tähtsamad toitained on süsivesikud. Aitäh! Nägemis, kuulmis, haistmis, maitsmis, lihas, tasakaalu liigutusmeel. Ma usun, et paljud on oodanud kannatamatult meie köögiviksi rubriiki, kus täna selgub, et palju kiidetud Kärdla koolis, kes saavutas hämmastavalt häid tulemusi rahvusvahelises PISA testis, puudub elementaarne lugemisoskus. Lisaks selgub tõde juba mõnda aega kooli kuluaarides liikunud küsimusele. Kes on meie kooli uus kumba? Neid on palju. Vladimir Barinov ja Rita Luik. Raivo Karjamaa on üks. Tiiu Malk. Timo Lige. Ja Regina Jõelet. Timo Lige, Tiina Viisut. Hannes Simuste, Aivi Annus. Ma arvan, et Taimi Kotkas ja see Karjamaa, Raivo.
Ilumets, Mati Kiiver, Sulev Loopalu, Juta Noorkõiv, Mati Kiiver, siis Ülle Paasoja, Mati Kiiver, siis on see naine, see Ilumets, ma ei tea, mis ta see eesnimi on. Mati Kiiver ja Ilumets. Hannes Simuste, Villen Hepner. Ülari Paibald, Anneli Ilumets. Õpetaja Rita Luik ja võib-olla Raivo Karjamaa. Ei oska. Ma ei vasta sellist. Ma ei tea. Ma ei teagi. Ei oskagi öelda. Oskab? Võta see, vaata sealt taha. Ei ulata. Võta see, see on kohe taas. Selleks korraks ongi meie saade läbi. Ja näeme väikse aja pärast. Mina olen Liis. Ma olen Joosep. Joo, tšau. Ma ei saa veel päike võtab silma. Aga proovin üheks nii. Mulle on igast asja päike. Noh. PISA testis. PISA testis.